amasan is YouTube channel ana veho zo se na bonun chi bai tunia hyung ho lim diu topic chu hile Naxalite kichaita people's movement ki panding hitai ti topic in mangutin hichi hi hile India dinga insurgency short pen India government in adia BJP sarkarin India pumpi hin Naxal thingnoi ho kichaitai tihin phondo na jong AnaiTai hichi to kilhon chun hichi Naxalite thingnoi ho hi atam ta akithat zomin aki surrender zong aumin abanin a har zo talovin hiti chun aumin hichi Naxalite hi ipizia hung ki panham kitile India sunga hi mi hausa te hin money lending sum khale khat sumana ki balla sawa hicha chu hitia interest sangta ta anakilawa interest sa zo lo tiang wala ane alam ho sumle pai ho ai lawale ane go low in le low ane ho anakila pya hitia chu khang hung chi hin hi cho hi mi vai cha hon a data povin middle class hon a data povin abanin land distribution system kiti Indian zalena ahin mu zowa gamle le siat ki hom hendan ani zo hon tam ta chanwa ani lo honi macha chan lo ti ho vel hi thil tam ta hitia hunguma hita mipi lung thailo ho hin to West Bengal state a Siliguri kom chet ke dong kan om khain Siliguri apana gamla lo nai chakhat Naxal bari ki timuna hi hichi Naxalite movement hung ki panhin hichi Naxalite movement hin pando loila lam kailubu min thangle tu chana ki hejing ho chu koi ko ham ti le charu mazumdar kanu sanial le jungle santhal ti ho hivin hiti chun Naxalite movement a hin panuvin Naxal bari Siliguri koma Naxal bari apana hung ki panin India gamun chomai tin hung ki thezalin a movement Naxalite people's movement apatin hung ki panin thalahin choi panubin million milal ho amanuvin mi hausa ho hi mi pitela ngai dama thum sawin low gamle go lienta ta ne ho la piuvin mi pitia ho piuvin tia hi movement nasata hung ki panihin iti chun West Bengal apanin Bihar hin zel soin Bihar apanin Jharkhand abanin Chhattisgarh ahung lut ki novin abanin Madhya Pradesh Odisha Maharashtra Telangana Andhra Pradesh le Karnataka changei ahi Maoist nasata hung ki thezali tawin anna sama majeng win phan masang lai jong in he du hin adia CRPF patrolling chi ho Dantewara ti level Chhattisgarh area la hin khatwei thua ambush a bolna wa mi som segi somge chengpia tha jiu hin ita chunna sama ma movement na sama ma te hi tu hin government in akichaitai Naxal aum ta poi tia ahin phon do jeng hi thil kidang ta hin hichi Naxal te ahung ha lai ta wa amho area si eho lang pau hile amho dominate amho control na area no yaum se hi red corridor tia jong ana ki he hin notice langchan geile jen ke langchan gia jong amho influence an pain amho thip na ti ding ham galbol da no hile mipi to ki thoa nasata security force ho 1 2 3 attack a bol jiwa lomloma tha jiwa adin bom kam langa hin ana sama mawin bom kam ho hi ipiti bol ham tile kan het na khana hin amhon lampi pakrod hong ki bol masangin bom lien ta lampi noi hin a koi jiwin ala phad hong che dung zuin hiche lampi chu phatai na hong ki bolin pakrod hoi pipi hongumin hin la abom hi hingi ge na lai hin amoni tin avevin phalem chang security force ho ahung tai ti chen khat vei thua casualty tamta da mi tamta thia lema bai sa thei tai ti pharu le hin ichi bom chu ame po ojiu hin hito bang thil so tamta jong anomin ichi Naxalite movement India hin face to mina ki khen thein face khana chu ile late 1960 apara 1973 ti level chanin hichilai chun West Bengal le Andhra Pradesh a adin a hard movin hicha
ahung hat lai ta vin ipiung ti tam til amaho control ding in jong ade in West Bengal la ale Andhra Pradesh line operation na satain achi lain charu mazumdar chu West Bengal police hon anamanuvin sungkulaum nahin athitan abanin thildang tam ta jong ada soin hi cho ha sei dautin toy sei diu tu hi chi naxal bari Naxalite movement to kilona hin sei diu chu hile Mipi movement amho pan ip zil theya imabanu ipi hung tiding ham ti chu hin zil diu hin second phase to ele 1970s apatna 1994 sungka chu je Naxal movement ho adinga second phase jong hin hiti chun amho hi ahung ki hentelwin mi thing noi ho to bangin amho jong faction asungwa faction ahung lain group somli to bang ahung so tawin hecha chun government jong nasatain counter insurgency operation hin bolin mi sang ku to bang aki surrender win adang izat ham khana ki thatnin abanin third phase le apoi mo pending in 2004 apana 2015 ki ka chu hin Naxalite movement I think a third phase le most crucial ti ding jong hitantin hichi emite eilang ahon in hen na diwa adia Naxalite affected areas la dinga violence ki tha ki mat anasat pet hichi third phase chu hin adin paramilitary force CRPF te amhod specialized battalion tiding ham cobra ti in head henu commando battalion for resolute action cobra ti ko hin iti next achen lang le ho to hung ki sai kana jong ding hin cobra commando battalion for resolute action hi choi koi ho ham tile CRPF la alhang pia mo CRPF BSF ti cha adia paramilitary force la hi amo training hin chai tiengule army a hile YS ki ti young soldier ti training hin chai wa atha lai to khangdon lai to wa training phata ki pia hi cho chu specialized battalion army a para commando ti ho to bang tai ma hi paramilitary force on ani hin amo jong na sata har hi ven hin la Naxalite area hi ibola thiziu ham tile ami pite koi pen thing noi kelo koi kelo eta mi pite to ki thwa na sata people's movement dana hin bol tiang le government ading do ha sata hi ti he ding hin ai le tu hin e holang context ahung lu lew hen government in tu nai chain jong newspaper jong hung ki sotan India hin Naxal AnaiTai red corridor chu kichaita tin phun dona hin neitan a leader tam ta jong surrender win surrender lo ho jong akimanin songkulau movin ai lo la kithat jong omin a resource a income source hoi pi ho zo se hi ta khat ve thu adinga ki subei to bangai tan iti chun amohon general amnesty ti ding hintin hi chui pi ham tele Naxal kichait a hi ta to kilona hi Naxalite movement a pan anala kies len ta ta nane ho jong movement akichai to surrender to kilona angai athilbol kilo zo siu ki ngai dam ti hi tan ai le tu hin emite boy nai pi hung ti tam thing noi ho toy thal choi ai nei ho ikine pi lo ham wang chu thu cho mai ta ni chi hi chi choi le individual level ki dependent in kum hi zat pi hi thali hin choi wen tua abang hanin in agel khaji diu jong hin ibola Indian army in thing noi zo sia kap chai lo hami ti wen he chi hi ni khan ni le topic khan hin discussion bol na utin Indian army ki ti hi thing noi ka ba ki mo man theloin gam khat hung ki kap tiengu le Indian army hung ki mang pan ji hin hichi gam sunga law and order ti ding ham counter insurgency a Indian army hung ki man tieng hin le set pumpi he ding a jong min set na lien ta hung hi thei ji hin government ding a jong tha sam na lien ta khat hung hi ding a je chu gamdang khat hung ki boi tele hichi army te hi iman diu hin army te he diu ha chu notice Manipur la Nagaland la dong army tam ta hungum wanga hi ta chu chom khadi ta aum me to bang hin a main role chu thingnoi ho kap ding hiloin Manipur aum ho jong itiam khanin boina hungum le Arunachal lang Sikkim lang hoila lam zone ding na hi ven am ho responsibility dung zuya hi chu heutin ale tu hin
Mipi ten I movement hi ito banga ichi pi diwai gelu ham ti hi gel leuhan tu masang je binjong so pipa pauzo khub holoi lam kai nine people's movement pading ti khat hong ki gong in hele a ground hi min nai jeb lo ham ai lo le thal choi hon a thalua thla nom nai lo ham ki ho power ki chai khan te tiu ham ti jong hin tin people's movement cho kian ani ki pan thei nai pun a situation in azil lo ti ding ham a ground hi min nai jeb lo hin ai le tu in ke gel danin a ground hi hung min ding hi tai ei miten I movement ipat na dingu separate administration in the form of EPP hi sa deu ham I chu tu chom hin tin people's movement ki pat na dinga a ground work a kichai to bang itan Eiho bol ngai lowa Eiho ngai tu ngai lowa Dr. Hegin tung dim na sedan dewa ke man ka henai ati to banga hi ama chamlo a people's movement hong ki pandinga hi ti hi Mipi te hedinga ka hen sino mintin hi chi abang khanina ta san lo mai teu hin IPJ ham ka hen seiding hin 2004 a metric kana chai kum chun sugnu a metric kana piu hin ka chai ni ma mawin metric kana chai ni ma mawin Indian Army te ahung hlungwin a dim senin sugnu a government school maya ground chun army te ahung dim jiangwin hi cha chun sajik tampak lang san thing noi ho hat lai ta hin simi government to banga na ki form a hin ai le hi chi chom khat zowin operation all clear ahong ki panin san thing noi mi ho zo se hi barma langa a ki hot gam ta win manipura aum lo to bang hi ta win aum ho se hi thing thang gam aum ho se army ten asu chai u to e mi thing noi hon idel mang u to abang hari phai khopi la gangster do banga sumle pai dong ding aum le ho to hita chu kite haluwa atam zo hi barma langa lu nova barma se pai hol kol se pai ho to ita ki khut zo wa text apiwa hita chu hingu hin hi chi tu ki bang chet chun haptama salai jong in mu di hin cobra te ana to ki chai ta Naxalite movement ki chai ta Naxalite te thino zo se people's war group itiw ham koi tiw ham hi choi abona government a ki chai ta iti a phone do hin a phone do to ki hlona hichi cobra commando battalion for resolute action paramilitary force ho adinga a special commando ho hi notice la hung ki sol panding hitan thu ki he dan bale e ho gama jong manipura jong a bulletproof gari ho izan ham khada hung hlung tai ti he ki hen amo hi dei dan dana thing noi ho kap dinga ki mang cha thei hin a boina lo hin army chu full ta ki mang thei lo hi ti chu aji chu tam taumin ha sei nai dautin Indian Army khat hi a citizen kap dinga ki mo man thei lo hin la twa cobra te hi chi to bang thing noi insurgency movement bol ho ading momonga race ki bola thahat ta powerful ta gal kap thim man cha jong ki ning thing se na government api hi cho hi notice le jen kia insurgency control ding hong ki sol ding hi tai tu hin hong ki sol pan jong hi tan West Bengal election aumin ichi election ho hung ki chai le election mun chom am ho hung ki chai le action hin pat diu hin ichi action hin pat tieng ule ipi hung ti ding kham igam wa thal choi ho la choi thei talo dingu adia mi pi ten in do lel ma mau ichi I thal choi ho hi amaban wi pi hung ti ding ham gammang no ya lu ding tiu le la gammang dingum talo kani le ya ki wat chai gam ta masang nai jo kana seitan gammang inei zo se I hal chai ta jewa e sante jong drone na sata nop ta in vetwa nop da na hin bol theu hin agammang dingum talo muntin gamtin alampi ki sem chai ta athing noi ho khopi noi ki so gam ta aile am ho dingal option I pium tam abon wa hung ki pe do wa ahi pen government ko ma zakhat an ki thum chu cheng som hi cha hi jong le ni pi jeng wen kyo jong ngata wing ti diu ham hi tia hin a hin ti wa hi mi pi ten a pom di nam a cham lo wa thal choi hongum lo ta tieng le mi pi public movement chu automatic a ama cham lo wa hu ping ding ama cham lo hongum ding a hi ti ka se no min tin he chi thing noi ho thal choi ho dinga tha sen dinga ka se pon a hongum ding hi ana veleu chun mun chom choma thil so ho hui mulawin thing na ling poi kap lawin lon thli long poi kiti to banga hi
cobra te manipur hunglun dewa ground I chan ham khana ki siam chai hitan police jong I chan ham khana sa hitan hi chito kilhon chun su group te extension ngum te helei pi ti dem ti he geluten abanien general amnesty na hin thum diu ham a hin thum diu ham ai lowa le government in a hidan dana a say yes etia ki chai jing ding a hin koi diu ham hito bang chu Mipi te hin nom lo hel ding hin gelutin cobra te hong ki pat ni te ngule ama ho keu se hello ding adang dang thal choi security force adang dang ho jong ichan ham khana aum namun zo se wa hong ki mang cha ve ding a kap pen chet hi jong le mun khana na to hin na ana vele le be a chung ki mang te ding hin hiti chun maban hi ipi hong ti ding ham gelutin to apana hi policy khowa thisan so bo hi gam tum muna hi poi masangin nagate jong ichan ham khanin thisan sovin hita seiding hile movement ki boldan an he hoa dingin nagate to banga an thogim gen the diu ham katina chu sopi mizo te on na satenan an thovin hin la sopi mizo te hi a movement ha sot be se lo amu payu jong cho hin nagate tu chana che than lai abang khanin agreement sign de jong le abang khanin prolong a bolwa a thil chom a demand to wa hita chu to hin tu hin Mipi te ading a boy na ding be se ompon in a tholel ma mau jong cho itan ei le jong in a ki tholel ma tawin I tholel naw hi government in ihin san pi hi ding tam tin jong gel zo tin cobra te hong deploy di hi ke gel dan in Indian Army ki deploy sanga chu hal khat phazo jeb ding hin aje chu army hi hong ki deploy di tiang le armed forces special power to hong ki koi tha ji hin ai chu ki tholel ma hin tu masangin bon Eiho gama hal khat hong ki modify jeb min Armed Forces Special Power Act 1958 original chera ki vending hile hin NCO havildar khanin jong mi khat agin mo cha a kablup jiang the hin tu in wang hi choi tapon ki kablup ki tha ki mati ho ki phal tapon ichan ham khanin modified hi jong le ground level ti ding ham local level hin ichan ham khanin loose tai na ki boltan hi che ei mi ti ading wang phanaw hin phai khopi sung chu hi le denotified area e santen phatain a bol a heitub le lewin a thingnoi hon a do zo lo be se je chun government koma anupi teo a keu changa ki phin lewin a ki phin sawin hi la ong lol hing phor ti di tantin Imphal area hin Armed Forces Special Power Act 1958 om tapon aum lo wangin am ho to ki dealing police command ho ki koi ve ven emite iwang phanu ti dingam iwang sen uti dingham igamwa thinglang gam zo sia Armed Forces Special Power Act aumin hin la I thingnoi ho atam zo hi suspension of operation a hi zevin Mipi te ading boy na base aumpon hin la mabana ipiong ti dingham hi chi su group extension hi ichan hung dai dingham cobra ho hung ki man cha dinga le ipi dan hung ki pass dingham imaban upi hung ti dingham ti hi gelutin kei mu danin wang thal choya government do ki ti hi bang bing phu ki bang beb ding hin hi chi sanga Mipi te phata ikipun khomuwa I movement non violent movement thisan solowa ichan ham khana I hin che pi tengule hung lo thing ding hi ti hi bodo te movement apana jong he thei hin BLT te hi itam khana ichan ham khana violence hin bol wang win hecha hu ichi ja lo thing hilovin Mipi ten public in nasata ki thopi je wa hi BTC agreement na hin nei hi ti heutin IPP hile hi cho ja lungneu na ding ompon thila phazo che hung te ding hin hung jing ding hin kine mutin thal choi ho I tholel ma ta win aden thang gim ne langa jong abang khanin hin ko lovin sar hi chi nei CPO tiloi omi ven ka ha se nom be pon boy le sat boy veng vung lai ta hi to ka ha se nom lo hin hi chui pi ham tile in le lo ki hal wam ta a thlun na ding nei lowa ta wa
sumhal khat government in installment na achen na diu in sanding a pi ho hi cho chan ge hi thal choi hon demand bolovin direct benefit transfer ti ding ham asumu ding te account na direct a lut hi ta zen thingnoi hon thal choi hon akala hijack bol the talawin amho a call thovin hizat na hong pi ding hizat hi chemun hi tilai mun an hong pi ding ta hi a call a bol le lewa hi le nupi phabe bi thase wa hin call hin hi cho hi hong ki chai wa ding hi tai ne le lama di lowa kilam ho zo se jong I chan ham khara hong ki chai ding igam sung vai macha ki chat ngai ta lo ding din mun hong hlung wa ding hi tan let pa hospital ma ya cha dam lo ja thal kap ti ho jong hong ki chai ta ding dan di lo ta thal ne ho zo se jong hong I thei ta lo ding thal de tin ten hon license ki la khat itiam hanai kap khela le zel lun thei ding license kan bo hung poi mo ding itan I society hi hung ki reform di hi hung ki sem tha ding hi a hoi zo lang cha thil hi a hoi khat a hungum na dinga I chan ham khara thu gim gen thei painful process ti khat hungum ngai hin le se di Eiho noble daum lova sense ki khel na chu hungum jing ding nom lew hen da lew hen jong ki khel na chu jing ke ding le se chunga a ki khel lo pen chu ki khel na hi ki ti chu English bawa change is the only constant ki ti chu igam wa jongum ding tan ki nem jing utin thil se thil pha izat jong le Eiho dinga thil pha hong lung ding hi mi pi te thane na hongum wa ding hi tai people's movement hong ki pan wa ding hi tai ki go ngu te ti hi tunia I sei no mo intin muntinaum hi chi YouTube channel anavia anangai lo zo se na bonun chi bai lemang pha